vlog baru ngapnya sumhai pisa shisen hakane ka channel ka jonga kabang ai krteng pen chai marngar te hakane ka video ngan pen ie phikum no bak phin delete ka Facebook account permanently let's say dona pen jong phiki ba kwa ban delete ka Facebook account rei phem tip pat kum no ban delete ka permanently te mentang ngan pen ie phi hakane ka video na ka benta kito ki parlo ki badang thamai ba page kane ka channel ka jonga agar pada pi bas ngabahaban kersan yang ada kapa nyonya utu icon subscribe dan like bat kumjuro banyak tu lang ki parlo kejong pi la kapa share lang ya kane ka video kejonga la da pis ngoyo jumentoy na kane kejing hikai kejonga te mentang sedang no ya kane ka video te parlo pila ui ane poka screen join mobile jonga ya une up Facebook like te ngklik utu up te EP bangah pak bandile dia kan ka Facebook account te kumnongan dia dia ka Facebook account tela chantai ke evident tu ki line teli klik hang tu te pin scroll siapa pin dan tu setting te pin klik tu setting pin scroll siapa Pilih hangnya account ownership and control. Dia klik hang tu. Dia pilih hang tu kadang ke deactivation and deletion. Dia klik hang tu. Dan I delete account. Ada pikir ban deactivate, ada pikir ban delete beja ke account ke jompi. Ai kawai na kini ki option hangne dengan ai kane ka I spend too much time on Facebook kamud ba ngala penut post cibun ka Facebook klik ka tu nang ta I continue to delete to account deletion scroll be chapo I delete account job needed ka account ke bat thoy password jong pi dengan thoy password ngahabuk perubahan ka nomor ba yo pio password jonga atau sentuh iya kata dengan tahu password I delete account tuh lah delete pada tu ke account jumpi ke bapi delete nenek account jonga rugajo dan kamban klaim login shu hado si benai ke bamut live host ni kata ontah jerang if you log into Facebook within the next 30 days you have the option to cancel the deletion and retrieve any of the content or information you have added to your account ke bamut nada pi login biang ke Facebook hapok ka live host ni ke bamut pila cancel ban delete ya ke account ku jongpi but ke account ku jongpi kadang long biang nada pi login hapo ka live post ni te tangkum tu hi mentap login no dakawai ka account te ngam tang login ka account ku jonga dengan type password haban ka ngelak yang password dan mentangan subak no nomor ba kalau biang sudah baik kunta kalau biang hi bat ke Facebook akan copi ke delete la dapat login shu apa ka live post ni